pain. Yan, can you remove your face mask? Mr. Suave man yan eh. Mr. Suave. Ano yan sa inyo? Bago mo. Up and sit down. Repeat here. Today and tomorrow no shower. Okay? Nanganap na kugot sa gabi. Ngayon, mama. Ah, naglapok po siya. Wala to. Ah, Sana may naikwarta ko. dili ba ito kung gawat? Tatago na to.
sir. Thank you. Ayun na, Jesus name. You swear this one will